وينصرك الله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين زادوا إيمانا مع إيمانهم لكن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فوزا عظيما صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يا حمدا شكر كرم عالم تك هي رحمتك كم غافر كوساهبا محمد بفانا صلواتا مها منبرو بلاغت بمها بيفلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. දිවහි රාජ්‍යයේ ඉස්ලතරි රئيس කෙදක බලුන් හරියහා හිවට්ට දෙවි ශරෆා هذه كليفان آلنا أصحابنا صلوات السلام عليهم. أقول كنداني راور بهوايكم نوم. هذه ديراجي روبيت ديزت رئيس الجمهورية. His Excellency Doyam Labrogayu, Madam Fatima Ibrahim, Adi Aida, Minister of Housing and Infrastructure, Dr. Muiz, Cabinet Izzeteri Waziru, Adi Mafam Dekun Daira Izzeteri Member, Abdul Rifao, Adi Izzeteri Majlis Member, Masige Board Member Mutana Vadantive, Adi Emha Izzeteri, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alona Milimuni Varamundavu, mi agenda ge Varamundavu hisab ko mahagata kim furta mahagata kan dibunim, alone ge mi pattane bote ingedo mi project ki ade Minister of Housing eddu alona Koramun Mashnaik terige dalvi mi path develop koramun gendare mi hindima mikongo konka dekhi teri kame hele denne awun dennevin rais abdo yamin sarukaro minister adi puriha waziro korobba ifada komme masek de darami moki awun mi ka jamia ka divene barabodo afrike adi ufadeke awun handange bohori construction industry की राज्य के देवने बोर्ड इंडस्ट्री तो यामिन राज्य के रईस जमहूरिया समस्या से वहाँ और बड़ा नहीं हो राज्य construction industry की बड़ा नंबरु तरफ आ रही है और ये contractor की बड़ा नंबरु तरफ लोग करते बेस्ट वन ये करना मंचन वाले ने का इन खुद का मसले तेरे और में ना ऐसा रईस जमहूरिया रईस की बातों को करते हैं ಅವನ ನಿಧಿಕೊಂಡು ದಿಮಾಟೂರಿ ಉಂದವು ದರಿತೋ ವಾಹಕನೆ ರಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬಪಾರ ರಾಜ್ಯ ತಾರೀಖ ಅವಮನ್ನ construction industry ಬೇನುಮ advance payment guarantee performance guarantee ಮಾತ್ರ ವಕುತು ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ನಕದ ಕಂತ ಬೋರೆ ಎಂದು ಅವನ industry support ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಮ ಸಬ್ ನೋನಾನಿಕಮ ದೇಕೆ ಜಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಅವನ ಲೆವೆಲ್ ಹುರಿಹಾ ಕಂ ಕೊಟ್ಟೆನೆ ಅವನ ವಕುತು Masjid Executive Board meeting with Baba on Denian Filatum become Ehipiran Master. Because then the Kasa, Dina Minute Masjid, Gere,
Kuladhan ikang kuladhan tamburi contractor kaya awal kamu kode bahawa minister bagutung kon gula speaker na board member minister itu jumhuriya awal kode kami ke noti kaya itu hingga ke masih sama. Ini aku dari lah contractor ini. Awal ini kuri, kemudian di proyek contractor minister Raja ke deh ada bukan lagi. So awal ini muiza itu masih kodi ಈ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಇದೆ ಭಾರತ ಸಾರಿ ಪರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕುಡಿ ಅಳನೋ ಸ್ಥಾನಿಕ ಆಗುತ್ತದೆ ಏ ಜಾಮೀನ ಲರ್ಪುರ ಮಹಾವನ ಅವನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅವನೇ ಇದೆ ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಜಿಗೆ and advance recon to for that ಅವನೇ then what he ಅವನಿ ಸಾಕು ಹೆರುಂಗ ಅವನ ಹಿಂಚೆರೆದಿ ಹಿಂಚೆರೆದಿ ಕರಾಚದ ಅವನಿ ಆತ ತುಕರದನ ಈಗ Actualmente algunos compañeros también es nada, es que tengan claro el compañero, porque es una construcción que estamos compañeros que es lo que es que van a ir a construcción eso más compañero eso mi construcción eso alguna ingeniera de India la figura que compañero Mohan Mota group of companies eso और वहाँ होता है कि मैंने डायरेक्टर से कहा उन्हें मैंने खाने सारा बहुत कुछ करना ऐसा ई कंस्ट्रक्शन जॉब्स कंस्ट्रक्शन इनो का हरी आर कंस्ट्रक्शन फिर फिर का अपना हरी एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन होगा हसन हबीब टाइप मैनेजर अमीन मोहम्मद असिस्टेंट टाइप मैनेजर होगी ये आलो मिनिस्टर आयु हम अरब जिला को थे करे तो देने हैं मिनिस्टर का और तो मिनिस्ट्री मामला देते बार में तो नहीं joint effort ge natija miyoti miyadu nitaga penna ehebima sarukaru kumme idara kumes awunmen kahala industry ka guligen masjid kofiya rayituna e fada dilan kam furiham namuna miyadu penna ehemiya ministry ge staff un mes awunmen debbe baruma awunmenna ebe hon debba guidance am awun bagutun implement korayta ba awunmen ebe hon kare aha mashwara ebe hon awunmenna e guidance debba e minister wara fast shukure danwa adi ministry ge emha befun awunmen ati debbi support bar itu gading hama hemme puri hame syukur danna bar ikhlas se syukur danna raisul jumhuriya de kambodonna adi se par awunna ti kodeba ad debba e baruma marhaba syukur danna construction industry ge baruma manifan zaamada adi awun ge rais kam ge adi awun ge mi executive board ge puri hame member ge namga manikfana awun ge puri hama e baruma rajya develop kurumga puri ha otkum onnana wahaka yagin kamake awun pakwe nasnare Pannu avasham hulovigen dati ufa kuramu hitan verivasho urtake ibum beenum kamavati midaira membaran ekama demun fursat mikhaflain ifa wadanna wan adabaiki eshur ifo Bismillahirrahmanirrahim Emha hamsana ta'rif agolen bani alam tahadda barkura naskarani salawat salam barakatuh bunga di dua Quran yang umat ka upare nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi salawat ga kalifaran ge al sa inshallah Quran Raja ki zitte rais jumhuriya ge bekambalu Minister of Housing Dr. Moiz Masige Rais adi iswari aldaiko majliyoga masay koraba izzatel member Minister adis emha logati ahuna afto mi jalsa badan no tabi hafla badan dibbe hagigatu des demmega MCA vidalu mi adaki alwanda ama yaginu mis warapodu fadeli kondu raitu majlihu ge intihab ge terega alwanda hama ekani daira respect kor vi vaud miyadu alwenge raisu jumhuriya uddaya goji kamataka emanifana nuhano adabari kamayaki ga shukr ada koran ama ya ekiga mi masekke tuge mestri ge gotuga alwenge Dr. Moiz vidaira respect wa alwenge vote Moiz sha adi masige raisa masige executive board ges warapoda shukr danna adi alwanda ges mi project tuga amadi gotu masay koduma fursat liboni alwanda ama hamwege dia demme jana vidalu fada Moiz ge hiwa ge kama adi Moiza ekige masay pura ba team ge hiwa eka anda hama yage vetu dia hafta en hadu etano gebes pefulako nidinu korabanika alwanda be sekal tajriba rega komisara kame kudinna ki ulali mandibon ema e uriha befonna alwonduge amile namuge adi maafannuge emmeha rayitunge namuga mara ikhlas tarikama ek shukr danna alun dannawani maafan rayitun riyasi intihabuga rais yaminna devi thaiduge
agu rais yamin wazan kurabbe alumenna irad kurabiyam kuriyan wai ahar fashigen daani mi sarahadduga mudan erene godu dashakaves ekiga ei alumenna hama yaginum rais yamin devvamon gendawa waram aguhuri hadiyata em alun dannawani hama yaginum mi dairai rais yamin ge thai alumen wara sabit kama ekiga kuriyan wai komme india benga dakkalana alumenna ihadduwa india be kurimadwi ennames sabit kama ekiga alun dannawala beenum mani mdp alumena wada kollam candidate women's wing maade goipa nos nerewune ei alumen mi dakka wahake irad kurabiya maafan dekunu daira wara sabit kama ekiga rais yamin ge fahatuga wan alumenna mi koddeva kantatta alumen wara sabit kama ekiga bala gannana adi miya feshe aharoge budget ge terega mi daira kuri tarakkita alumen ge urihara yitunna enge e irad kurabiya mi daira wegen dani malega rais yaminna wara wafateri wara thai bodu daira adi sefar tiya uriha be fonna mi project ga masekke koddedi emme kudaminu evves kamegga baarwi komme be fulaka alwonduge ikhlas tere shukur danna adi almen daira ge emmeha obet rayitunge wara bodu shukur danna assalamu alaikum warahmatullahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in इस राज्य के सदर रईस जमहूरिया लोयान कहियो मैडम फातिमा इब्राहिम अदी आइला के मेंबरों वडाय गंतिबे वजीर मजलिस के मेंबरों रईस मजलिस के इज्जत मेंबरों मसीह के रईस अदी बोर्ड मेंबरों अदी पूरी के कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर मजाहिर इतना वडाय गंतिबे कुंफुनता हो के वेरिना एकी मुअस्ससाता हो के इस वेरिना अदी दायरा के मिहादो वितरायितो mi hafla duragatu ballam gendawa enne halobeti tunna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh miyadu mi bebe hafla ki barabes mufawe hafla ade raisu jumhuriya abdullah yamin abdul qayyum devi rajya ke lobeti rayitunna eki daira takum mufawe kama tarakki hoda dirmattaka reya duwal puriya gendawa mashruta wa tere istimai rogum rayitunna dulahekam hoda dirum gotum puriya gendawa mashruta wa tere em mashru nimi ekamuge nimi etam holomuge ufa miyadu mi hasil korwen dani ade malega sarahaddaki mige kuda doskole kurin wara kuda halako run down mefa oi sarahadde ehennamas bitanuga oi bimuga e bimuge beenum emme furiyama gotuga hifa kuda kudinna adi eki umur furage rayitunna ifase kollevena fada mazan tarakki kotteppa etam iradupure biti medu purugide bidani ade mitana medu mi kiya nam ade raagani bege maza minamu kives sida raisu jumhuriya abdullah yamin mitana devi nam fule ade ekamattaka emanik faana awunu waraboda shukuru dannawa ade raagani bege jihad ge wahaka demme mitaga lemma hurwames kommeswaraka fahawe gendiya ade dura masakkata himmata kiga masakke kurumuge azum ekamun awmenna fahawe genebade mifada azumega masay puri faratawge zikra avege dafada binataka mazanta awumenge kuda kudinna bina koddi ekam handan koddinumaki mustaqbalan egen nafa qur'an kam ade mi mufaweri aflaya wadagen devva kamattaka amadik faanasha adi lobeti madam fatima ibrahima awundu maram kun marhaba ka shukur dannawa ade mi hafla ki mige kuring raisu jumhuriya amas kurege baykumi hindi uduwani hamalaga warabudu zakhame wadage ne fahum direhi rayitunna istimai mahawle migata ekamana badda kuraba furtam fahar mige mes mideya koddani rayitunna kudakudinna aila taka mifada istimai kankama ekamana devva ahamiyatuka ade mikamattaka awunu gamilla namuga ade mi sarahaddu mi daira ge huriha rayitunna ade ministry ge huriha muzaffar namuga madam waraboda shukuru danna ade mi warab pura masakkate medu mihulaginda paaka ki war bodu khayeden ekama war boda gina faratte faratum koregen dia kame ade emme bodu hayede mikama awunna koddevi demme mitaga wahak fur dekkevi masiga faratum masiga rais
Muhammad Ali Janah agundu wakin khasako warabboda shukuru dannama adi board ge executive board ge huriha member unna masige huriha befulna warabboda shukuru dannama ade ebefulum awun men mikama edumu warabboda hama iskan devva factory masakkatuga waragina masakkatake koddevva mikam miwani furihama koddevva sarukarum vipaak taraqi kurumattaka kuri kankamuge itura masige farat miwani waragina katte koddi adi awulme miwani ministry ga faratum aaguge eterega masakkata vitura mi sarahad landscape kurumattaka bodu badattake genespa ingewdana padan itanaki bara tafatu bataka kuri wa sarahad ehennama ves waragina masakkatake awulmenge muwazzafum riyadwad hela tibege ama ufada joshuga rayitun nattaka raisul jumhuriya kuya gendawa mashruta kamyab kurunga azumuga miwani koddeva ade mi sarahadlo mihar mi fenna manzara adi paak sarahad paak washagen fenna manzarum ekam feligen dan awunme mi sarahad mi gena badottaw terega bitanuge washagen mi fehi kuruma adi parking ge masala halu kuruma ves parking area ta ves waraboda kandala fawan ehmi mi sarahad ganna mi unna ifase kamaki ga sarahadu beenum kurvena gota vitam mi bani pattam kore ade masige faratum ifada kame mi koddevulu kami awlu gabul kuragutuga ege sida ege furihama shukuru rais jumhuriya hagwa kame ade rais ke siyasat ge dashum deha sadawanaru khasako bar gina kantatake construction industry kuriyaru mattaka ege kuring man halat badaluko rangal halataka gendi mattaka sarkaru siyasat tere koddeva fave ekama gulige midi ahar construction industry wani waraboda kuriyara tafas hisab takum dakka gotuga apasanta waraboda kuriyaru men as adi mihar apasanta kuriyaru mihar asmani as ehni construction industry gidani waraboda kuriyara ekam ga sawabum e gonfuni takum ijtimai zimma gotuga mifada kantat koddinuma mi magfahira gen besmi dani kamattaka raisul jumhuriya awan waraboda shukuru dannawa ade mifada masakkate kurevige midiyai mi daira ga raitunge warab fes bodo ibadu me dibigen warab bodo hi peri kam dibigen ade mikamuge emme kuriga hunnevi daira ga izzeter member Abdullah Rifa ade emanik fan amali gotum warag gina wagutu heda kurawwa adi warag gina sarahaduge eki zuwanunna eki umurfuraga befulna eki ga wada warag gina masakketake paaguge eterega wani koddevwa mi sarahaduge raitum ge thanege gotuga adi mudi maalege raitunna ves thanaki ebay hunga abilla tayne gotuga dehwa gota koranje huriha kamega amadi masakke rifa koddeva fawakan awun faahakko izetari member waraboda shukuru dannawa ade agunama bodam mi iskam idani shukuru dennama e mifada masakkate legen dairuga mikamuga shamilu huriha farataka agunama shukuru dannawadan jehena kama agun qabul kora ade emme faham mi bebi awnu ge ministry ga awnu ge team ga masai pura huriha befun ade awnu ministry ge huriha muzaffam siyasi befun ge civil service muzaffam kam gavies e team ek gotuga en azumek ga ekuga masake puram dani mi ikam mi vetediya dostawga wani faage wegen gosfa emme furatama bodu kame gotuga tsunami ya gulige ಗೆದರು ಗೆಲ್ಲೋಡು ಫರಾತಕ ರೈಸೋ ಜಮಹೂರಿಯಾಗ ಬಾವುದು ಫುದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಎಂಗಾರು ದುಹುತೆರೆಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೋರಂ ದಿನ ಪೂರಣ ಮಸಕ್ಕತಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮುಜಫರ್ ಮಾನಿ ವಾರ ಪೂರ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕೊಡ್ಫ ಹಿಸಾಬ್ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿಯದಾ ಹಮೆಯ ಬೊಡೆತಿ ಕಂದತ್ತೆಗ ಎಂ ಎಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳಂ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತುಗ ಮಸೆ ಪೂರಂ ಯೈ ಮಿಯದು ಹುಡುವೆ ಭಾಗ ನುನಿ ಮ್ಯಾಜಾ ಹುಡುಮಗರಸ್ ವರಗ್ ಗಿನ ಕಂದತ್ತಕೆ ವರ ಅಜುಮುಗ ಗೌಮಿ ಜೋಶುಗ ಸರ್ಕಾರ ರೈಸೋ ಜಮಹೂರಿಯಾ हासिल कुरम बेनुवा लडुदड़ी तक हासिल कुरमा उफदा की के मसे कुरम बे एंको मिनिस्ट्री के हुरिहा मुजफ्फरना आवल जुमला करते गार आवल हितुगड़ी वार बोडा शुक्र दना आले आवल वाहन तमादी गुनको निम्मादान आवल आदि सफहर रईस जमहूरिया के देखबदुना वार बोडा मी हफ्ला के बारे वडागे मी पाक हुडुम मी नाजा हुडुम के बारे वडागे देवमा वडागे देवी कमंटक वरबोड शुक्र दन्नवा अदि मी पाक की मी नाजान की रईस बेम वडागे नवा गोता रईस की विजन हासिल वेगे दियुमा
magufahi kodde tanaka wegen daanakama awulu ummidu kura ade awuluge duwaaki mikorave masakkataki ega furiha nafa furiha farata kas dibigen daana hamak wegen diu awul men emmenna adabure fahi mustaqbale man Allah min barakurem assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.